Anya laki din! Pangit! Ha? Papansin alaklakayan. Nay, Auntie Sharon. Asino ti pukpukawan niyo? Asino ti bagbagayo apangit kun papansin? Sino pa'y kuma? Dayjay agabi Kanayon lumabas dito'y paraangan. Masikura na ka makakitkita ken kuana. Anya laki din Auntie Sharon. Kumkumpormi ti pakasiksikuran na. Awan mo't madingar aramiden ni tatagabay. Lumabas lang mo dito'y paraangan tayo. Ay basta, diyak kahit makita na italakay lumabas dito'y paraangan. Bigat, aldaw ken malam lumabas. Isu ama ka pauma kaanakan rawi. Anya? Maminsan pa'y lumabas na italakay. Saan laeng ngagkakasakit asarita ti mangag na kanyak. Ha? Anya ti aramidem ka ni tatagabay, antay? Pakitaak ti di na pa'y nakitkita. Anya? Nagsapa ka na mapan-ag-jogging tatang. Nasipngot pa'y. Aglawag ton no madamdama kara anak ko. Diyak kayat ti maladawan na mapan-ag-jogging ta napudot ton ti panawen. Sabagay mo't kit di tatang. May mayaten day ta nga araramiden yu. Ngam day ta agin inom iti arak. Nabayagin na panawin na siya nangagin inom iti arak anak ko. Healthy living ti kayat kuitan. Ala, makaamo kayo lata iti kayat yung aramiden iti biyagyo, tatang. Uy, kara anak ko. Liwliwak lang day ito yung aramiday. Taawan mo tanday di sufeng nga inam. Ay, maladingi tanak lang nagtali na edak dito unag ti balay. Naay, di ba na nagkapit ti agturong dito'y paraangan agjagjaging. Tiyawanan pain alakay. Nagpuskol ti rupa na alumabas dito'y paraagak. Nagalas ti panagtaray na. Kasla aglaglag to akarag. Dayta, umasidagan dito'y batog ti tirasa ti balay. Pakita akman, hindi na pa'y nakitkita. At dayta, asidagan. Hoy, pagay! Ay bastos kabak-bakitan! Apeng pakitam dayta. Kimriit mo't nga raw. Kayat bumutlaang pagay. Ala, anya tinaramid mo nanday? Apeng impakitam day takin ni tatagabay. Impakitak laken kwa na, hindi na pa'y nakitkita. Anya? Ngam, saan arumbang nga impakitam day takin ni tatagabay? Pribado Ay di ka nagsaupay, Roy, kanakan. Kabusor ko day dya agabay. Imo ko, kiguraken kwa na. Anya nga min launay tinagbasulan king ka ni tatagabay ay antay. Ay, basta, numabalin. Diyak kayat amakita ti panaggrup-rupa day dya agabay. Inton kwan, pagpalinakon gal alia. Anya? Ay, dakis day tapang panunutin nyo anday. Talaga nga ramidak day tano agparang-parang pay lakanyak. Pagpaliriklaan alagip day dya agabay. No siya, ti ba kapong taon? Nasayatan na sabat ka dito'y paraangan, tatagabay. Si kamot gayam, Roy Barok. Siya kung ti dumawat iti dispensar iti aramiden king kanan ti Sharon, tatagabay. Nawan ti rumbeng ikidawam iti pasensya, Roy Barok. Maawatak na anti Sharon. Ha? Maawatan nyo na anti Sharon? Nga uray nagalas ti pakpakita na nga ugali kada kayo, tata? Uwen Barok. Iso nga rod ajak ikaskasaw dagiti madingar aramiden na. Bunga laday jay ti sakit tinakam na kanyak. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatagabi. Amo ka na sakit pa'y latinakam na kanyak. Gaputa saan nga isaw tinasawak. Anya? Kayat yu asawan, naaddaan kayo iti relasyon kani anti Sharon, tatagabay? Uwen Barok. Nagbalin kami idi nga agjowa kina antim Sharon.
Ay, maawatak itan no apay akabusbusor na kayo ni Auntie Sharon. Tata, adda mo gayam relasyon nyo iday. Wen barok, day tatag paisaw. Girlfriend ko iday ni Sharon. Anyat makagapaw. Tapay asaan ada kayo tinagkagasat, tata. Basol na matlaeng kidi barok. Basol ni Auntie Sharon? No apay asaan kayo ang nagkagasat, tata? Wen barok, isaw ti agdadata ang nakabasol. No apay ang nangasawa kiti sa balay. Anya nga rod day ta makagapaw. No apay ang nagsina kayo kini Auntie Sharon, tata. Gapulaeng iti lollipop. Anya? Lulipap laang ti makagapaw? No apay ang nagsina kayo, tata? Ay, pudno day tanangig mo barok. Gapo iti lollipop. Nagsina, ken nagsakit tinakam na kanyak, nga aging gaita. Anya? Takman kiti da ito'y mangkas ti paldak. Ay, takpay lang amin makagatang iti baro a paldak. Tawan pa'y met kwartak. Ti sinalpag agapay. Isuma rin ti makitak amag na dito arubayak. Nagalas ti panagnana. Tibay sa lag at takyag na ti agwid-dawid abag na. At tay tantewanan pain. Lumabasak pa dito'y parangam, Sharon! Ay, papansin ka laklakayan. Ay, tiwanan pain na lalaki. Kaslaawan nang ngagnay timbagak. Imadayulatan. Agyaman day talakay. Tadyak pinalsitan. Nagpangit tiwanan pain. Ni, nalpay mo ti aba kayo asimangpot dito'y balay tatang. Apay ka di? Nagalas ti mangmangeg ko iti dayja bakay. Ni ka di na Sharon na balasang abaket ti dakdakamaten yo, tatang. Sino pa'y kumangay? Di yu ladta ni kaskaso ni Nana Sharon, tatang. Pagsakitan nyo laang ti ulo yo. Kasi now, tunggal lumabas sa kiti parangan na. Nagalas ti ibagbaga na kanyak, anak ko. Pangit kas kada papansin ti ibagbaga na. Apay nga mi, nakagurgura na kayo ni Nana Sharon, tatang. Ay, basta. Saan arumbang nga maamuam anak ko? Nagalas apakasaritaan. Anya day ta apakasaritaan, tatang. Ay, di mo na muhin. Mala, yalaan nakit di iti inumag adanaw, tanay, mawawaklaw na yan. Masapa at amapan agpalingki ita. Gumatang at tumatan ti kanan dagiti taraken ko amanok. Daytoy ti paraken ka. Day, anay ko, anay! Anay! Apa pinalsitan na nga Sharon! Dayta tirumbang kan kalaklakayan. Nagpuskol ti rupa malumabas dito'y paraangak. Pangit ka! Ay, Diyos kay. Ituloy ko kitintimag na. Sa iro day tabakbagitan. Inton kwan, linabusa ka. Saan arumbang ti kasi nga naramid yo kini tatagabay, yantay. Sigurado ang nasakitan da jay. Nga po iti panang palsiit yo king kwa na. Dayjay ti maganab na. Kurang pa'y dayjay nga inaramid ko kenkwada Anya? KSP. Kulang sa pansin ti awanan pain alalakay. Igagagara na ti lumanabas ti taparaangan. Amo na lang aruda na kabusor kaw. Anya laki din na Auntie Sharon. Di ka pala naka-move on nga aging gaida. Lipatin yaw, day di alagay iti biyagyaw, antay. Ha? Saan pa analado ti amin, antay? Adu pa alulipap ti masarakan yaw. Anya?
Lollipop kunam. Wanan day. Ado pa alulipap ti masarakan nyo. Basta iwaras yun lang ti... Anay ko. Pati ni Babnak, antay. Nakaamuam ti maipapan iti lollipop Roy. Nakaamuam iti dayta. Ha? Basta. Ada nakamuhak may papaniti lulipap, antay. Ay pumanaw kan Roy. Di mo amo ti sasawam. No di ka pala pumanaw. Palsiitan kamat akas iti inaramid ko kinigabay. Panaw! Kau ateklat tanda ketibo nga ti barungkay. Tanda papada. Sagpawak ton iti tinuno alamas. Naimbang nga oras mo, Sharon. Ay kapre! Ay, pasensya kan. No nakigtot ka, iti iyasidag kukin ka, Sharon. Sorry. Sinalbag ka dulpaw. Anyat umay mo ibagaya. Umay kala ko matulungan, amanggaw at kadagiti buong at timarunggay. Diyak ka sa pulan, titulong mo dulpaw. Tamukmut laeng, doon niya timotibom. Iso akayat na katulungan. Awan, tinamdamam kanyak. Kaputawanan ti isem ko kan ayat. Napukawan anamay pinsan tiriknak nga gayat. Uray no kasta ti ibagbagam, Sharon. Sa anak larta mapukawan itinamnama, maayat naktumot laeng. Mangsapul kalangan iti sa balay. Gaputawan tiriknak para ken ka. Ni kadilat tagabi, ti adda di tapusum, Sharon. Lipat mo ni Gabi, tasya kunti ayatim. Ipaay ko amin kun ka nga adda kanya. Basta siya ti ayatim, Sharon. Anya ko matiadakan ka ngay bagbagamit, dulpaw. Adda may sa anwang ko, adda may sa akalding ko, adda pa'y baboy ko. Adda agasawa ang manok ko. Ken adda pa... Ay, pumadaw kan doon pa. Sana nagita ti ka sa pulak. Iso pumadaw kan. Wow! Nagtaraki kan, tatang! Nabisngay iti kanawan ti buok yu. Wow! Nakabangbanglo kayo pa'y. Papanan nyo ka di? Inakdumar ay iti kasar anak ko. Kita man. Bagbagay ko kadimot laeng da iti kabarbaro a pantalon ken kamisitak. Wan tatang, orean niya pa iti isusuot yu. Nataraki kayo ladta. Ay na, agyaman anak ko. Kababain mo't kadaanan ti isuot ko amapan makikasar. Uray no marigrigat ti panagbiag tayo. Agisuot tayo mo't itinapintas ako na da. Wan mo't tatang, anya lakit din. Mala, si kapay lat makaam mo dito'y balay, kara, anak ko. Ang mga numarabyan ang agawid, ibalunot mong tulat tantiri daw. Sana bale, tadamot tulbag ko. Wan tatang, siya kon ti makaam mo dito'y balay. Nay, tanda ni di kan na ilasin ang di Sharon. Nagpintas kamot tiniti day talangam. Talaga raw ikanakan. Naskan ada pintasa kanubar ay iti kasar. Kayat ko, siyak ti kapintasan iti kasaran. Ha? Ay, bagbagay ko kadimot lang ti miniskirt ko, kaanakan. Uwan tay. Bagbagay mo launay. Nakiting samot launay na ta miniskirt yaw. Ayos lang, tayta, kaanakan.
Sana bali na po daw, kinawas naman ti legs ko. Ha? Wen gayam, imanihom jay tricycle, tay tulod na kaya kasaran. Tadya kaya timala daw amapan ijay. Ay, uwan tay. Itulod ka, ije papanabakasaran. Anyat aramidam dito'y kasaran sika. Sika, kung punamutlatan kanyak siya raon. At damat nagan ko Tsak ngarod kayat kay balikas tinagan mo. Tadyak kayat. Madurbunak. Apay ayaan nakatangtang sika siya raon. Tunggal makita nak. Agkakasakit balikas ti isaw-sawang mo. Kabit man la ang gabay. Sursurutin na kanya. Kaya't mo tagpapansin kanya. Isungad na ka dito'y kasaran. Excuse me, Sharon. Naimbitaranak dito'y kasaran. Isungadak ita dito'y. Ang mga no, sika matimang sursurot kanyak. Isungadak kamat ita dito'y. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak ita, Di ka nga ron agpungtot, Sharon. Di ka kumamot mangibabain. Kitain datandagi ti tattao. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak ita, Iyay. Talaga di kag sardeng Sharon. Umay ka man. Di na kay Guyod. Sinalbag ka. Ipatandak. Sinalbag ka. Apay adeto'y kasabaan tinangipanap kanyak. Hala, ibagampay ita kanyak. Noan niya ti kayat ko ang mapasamak, Sharon. Apay, anya daramidam kanyak gabay. Ay, basta, ibalikas mo pa'y kanyak. Noan niya ti kayat ko ang mapasamak ita, Sharon. Ay, anya di kayat mo mapasamak. Kastoy, ti kayat ko ang mapasamak. Ay, sinalbag ka gabay. Di naklabusan pag-asim. Ay, di mo ibabati miniskarkaw. Iyay. Una yung tilangayo asim mangpit anti Sharon. Kasla nginalngal tinwang dagiti bibigyaw. Limlimtag. Ay ko, nagsakit na iti bibig ko. Nakakutya. Limabaga pa iti pingpingyaw anday. Kasla kinaramutan ti pusa. Anya napasama kaya anday. Pasul na ito hindi ka kanakan. Ha? Anya tinaramid kada kayo ni tatagabay anti Sharon. Nagrisling kami iti kasabaan kaanakan. Anya? Nagrisling kayo iya kasabaan ka ni tatagabay? Kunayaw antay? Wan kaanakan. Nagdagsan ti awanan pain alalakay. Hindi nakpulos pinaginala. Pinandagan kas kada pinasikig na tewanan pain. Anya? Itaman pa'y lumabasak dito'y paraan nga madi nagpagsasawan iti agkakasakit balikas, Sharon. Di kan pagsasawan iti agkakasakit balikas, gabay. Anyat kahit mo asawan, Sharon. Ay, agkakasamit-itan balikas ti ibagakan ka. Anya? Kawa... Ay, pasensya kan. Luna sa ko tirik nam iti kalabas. Bukala day dya iti sakit tinagap ko ka. Tasabali babae iti ingkasar mo. Ay, ikwa. Ay, di mon panunutin day ta, Sharon. Tinapatag, nakaamiris ka. Sa may isa, nabayagin panawin day di. Gabay? Apay, Sharon. Gabay. Apay ka day, Sharon.
Adda ka di ibagam? Ag may baysaak ita dito'y balay ko. Anya? Awan ti disturbo. Aha. Awan ti bang singa kadata. Ha? Kaya't bukan di ka ituloy tinaramid bukan yak ijek kasabaan. Kabay. Ha? Agrisling tangag malmalem. Non-stop. Midlay. Anya? Hey, nagpayag ka lakit din asumumpat. Oh my kakiti. Ay, di nakiguyod, Sharon. Ay, di nakiguyod. Ay. Siyak mo't itatibang guyon. Kinmangkampukan ka, gabay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.